China hi aki gelti nga hi le India sanga ha na India sanga thilbol thei ta hi ki gel hi in chule India le China ahung ki ti nga hi le aki tu thei lhon lo ti hi ke ma se pen ji hi aji chu 1962 kum hin China in India hi gal ana bol khumin India hin na sata in analalin hi ja hi China hin India hi anui si da hi 1962 la ya hi Prime Minister hi Jawaharlal Nehru hi in Hichia India in gal analalji ahi China in anui sidana 1967 azong hi gal anau mahi hichi video ahin 1962 le 1967 a gar anum lai thu anaseu hite 1962 lai hin Tibet hi China in anato pha ahi in ahin China gam anahi lo ahi Tibet gam sunga zong hin China sipei ho adim seruve Tibet hi India to ke boundary ahi in chule gam gi jong phata in an poi Tibet gam hi China atau pha hi ji in China in Tibet hi ni khat ni le ken kala ding hi tia jong hi kenem na anei hi hi ji hin China in Tibet na hin lampi su ding athi in hi chi lampi hi India boundary ko ma asu gu da hi ji in India le China in jong buina new new anei in hi chi buina ho hin China government asulung hang hlein China ho hin India hi garbol khum ding ati o hi China hin India garbol khum ding in nasate na ki gunguvin hi chi thu hi Indian Prime Minister panjong a he in a hin ama hin galum jong le ipi khutia thu pi ding ham ta hi ki na jong anei lova kili sa ta a Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru hi ana hamji a hi China hi nasate in a ki gungin army sang som get war hi Tibet na solin him na thal ne la chaw jong hi asola India do dinga hi nasata a ki gung a hi Akiwut hi Indian Army hon jong amu uvin ai hin chunglanga kun order ahung lozin ama ho jong akigong thei puwe hiti hin October 1962 in China in India hi munnia ai na tengin langkhat hi Arunachal Pradesh North East lang hi in kha hi Jammu and Kashmir aksai chin hi a hi China hon ai na te hi anasa le jingin aji cho mo hi na sata akigong hi uvin hi ji hin Arunachal Pradesh langa Indian Army ho jong Bhutan azam lunun China hon nasate na dalove Indian Army ho hi Bhutan azam lut phanun China Army hon jong adalut tapuvin Arunachal Pradesh gam hi alo oi tai hiti hi nili sungin China hon muntampi ahin lo do ovin China government in jong Indian Prime Minister pa hi lekha thonin to a ke hon ka to phan zo siu hi ke ho gam hi ding hi in ke hon ka to phan le no ho na ke ka hin boundary sim taute tia hi lekha thot hi ahin Indian Prime Minister le government anum poin hiji in haptu thum sungin China ho jong India chunga gal aviala bol khumdingin akikung kiruve hitia akikut uwa boundary ho asibuwa pansa na ho bunker ho akisimu hi Indian Army in abona amu su ke hi in ahin thunei ho le Prime Minister akun thupi lozin ama ho jong akikung theidi puvin chule reinforcement jong hi amu lo hi hiti hin China ho jong hapta thum hoi te na ki gungvin India hi ahina tek tawve hitia ahina tek no wa hin Arunachal Pradesh le Jammu and Kashmir aksai chin langa hi ahina tek kino hi in Indian Army ho jong nasata in azamuve Indian Army ho jong azamovin amo hi thar changbo wa thi hi lovin bu bangam hi jin dabji in jong athi un ne la cha la samje ajong hi thi wa hi alangkhana Arunachal Pradesh langa hin China Army hon Indian Army ho hi nasata in ano ovin Indian Army ho hi azamovin China Army ho hin Assam komlang chan hi ato phau a hi tai Indian Army ho hi athi mir sile jingovin aksai chin langa hi in Arunachal Pradesh lang jong athi un amo hi thar changa thiloi bu banga thiloi le kila thiloya a hiuvin amir sile in China Army hon jong Indian Army thio hi zata a amun mona avui kin hi hitia China in India gala bol khuma Indian Army ho na sata azama muntampi aloji un China ho hin India hi anui si danu hi hitin phat achi in 1967 ong hitai June 1967 hin China ho hin buina a hin simpan ki tawve aji chu 1962 lai a India hin gal analyze a hi China in anui si dan a hi China gam airport khan a hin Chinese mipi ho hi a ki khomun China gama Indian embassy anatong IFS officer mini hi avo un amani hi secret agent in ango ovin mirsetain abolove
hi chi thu hi Indian Prime Minister le government an azado pha in no mo asa le zingovin hi chi pha na Prime Minister hi Indira Gandhi a hi tai Indira Gandhi in India hi koimanu ya kun ta loading a hi in chule ko officer o mini a hi lawana ngo hi akilungdam poi ti in demna thu a phunge hitia hi 1962 bo hilawa 1967 a zong hi boina hongki pana hi in boina hi iti ano mam ti ana vekin no hite June date 4 1967 a hi in China gama Indian embassy anatong IFS officer first secretary le second secretary hi China gama hin awa le hlonin amani hin munthu pila le munlui ho hi agavil hlon a hi hitia hi awana hlon a hin amani hin temple nom ta khana mo hlonin hi chi temple a hin lim ala hlone hi chi temple a hi lim la ke phal lo da na hi in amani hin a hlon put hitia lim ala pe hlonin Chinese army ho hi akom hlona ahung hlonin ahung man tawve amani hin lim akila thailo lam hi ayat pha hlan lo hi in a sei hlona jong le Chinese army ho hin athu sei hlon hi ala pi hlon ta poi aji chu 1962 lai a gar anom ja hi China le India hi aniki mu da jing a hi in China ho hin India ho hi amu sit jing a hi Chinese army hon jong IFS officer te ni police station a pui hlonin amani hi adi lo lama ango ova spy a hi atiuwa newsa so hi hi thu hi Indian government let me pi hon jong a het phanun alungu a hang hle jinge June date 14 1967 in IFS officer te ni China gam ko na apui uvin amani hi spy a hi hlonin 24 hours sunga China gam ada thla hlon ding hi tia hi ko nin thu atane tai hi phanin azima ma in amani jong China gam da thla India gam zone ding ti in Hong Kong airport lang azul hane hi tia terminal lang azul hlan lai in Chinese mi pi ho hi na satai na ki khomovin amani hi avo un mir sitain abolovin video le lim ala un hi cho jong hi media a hin posuve hi cho hi Indian government le mi pi ho na mu phanin alungu a hang hle jingin Chinese mi pi hon IFS officer te ni avona sa hle un achai chainan amani jong ho helovin awm hlani amani jong India lang a hlun hin India mi pi hon airport na anga uvin amani hi mi hang san le herodi ta nei hlone ti in ana welcome ve China mi pi le government hon India ti chunga hitia di lawa chatlowa mersita achalo phanun Indian mi pi ho jong hi asatein alung hanguvin ama hon jong India gama Chinese embassy na tong ho hi bor cha ding ate tawve a hin Chinese embassy na tong ho hi India si pe hon anala do manun police station a serove mi pi ho hi aki homovin Chinese embassy India omchu asosi uvin gare cho jong a hal haun China flag yang ala do uve hitia aki buijing lai un China embassy a na tong ho bo hilovin China mi India ga ma mo jong athu lo uvin mi segi zen hin hospital azut no hi hiti hin alang langin na satain aki buivin alung hang hle jinguve China in hi chi thu a het ki phanin alung hang hle jinguvin demna thu India chunga a hin so ki rove India gama China embassy a na tong officer ho hi ko na jong athu seilum ta po in direct in Indian government azingma ma a India ada hla ding thu apitai ama hon jong azingin China lang zone ding ti in airport khat azunun hecha hin India mi pi ho na sate na ki homovin China mi pi hon India te chunga khot a hla bangin India mi pi hon China embassy na tong ho chunga hin khot a hla tawve hitia khot a hla phanun amo jong hi apo do thei ta povin hi phanin China in jong Indian government ko ma hin lekha hin thonin lena ka hin soldiu kami ho embassy na tong yan lang company danga na tong hi jong le ka gama na hin nong soldiu hi ti in lekha thonin India in hi thu hi ananup pi hi ti hin China akun lena ahungin ami ho puido denga hi India honglung ai tai China te lena India ahunglun hin India ten jong China government ko ma hin lekha thotkin ke hon jong lena ka hin soldiu kami ka sa China ga mam ho hi ka kinung puido deu hi tia hi asai ki hi a hin hi chunga hin China wang anum pui China lena India hunga ami ti apuido theiding a hin India lena China a ka chi theilova India mi ho aga puido theiloading ti hi Indian government in kinui sina alune ati in ama ho jong alung hang hleun hi phanin China lena India umchu alian do na theiloading in thu apiwin chule 1000 athun pi ta pove hi ti hin pha chom khat aki bui jingun government ki ka jong hi kyau chom theilo hi hitia abui dinga om phanin China government in jong
India tel len na agam sungu fa hung lu na India mi pi ho agama ki nong pui thei dingin kinop to na a hin nei un hitia hi alang langa ami le asa ho hi agam gama ke tha tu a hi tai he chi thil su ji in jong hin China government hi na sata in alung hang kinin 1962 lai a gal ana zo ova to a India te athut zo lo ti hi ama ho thangtom na akila un India chunga hi gal bol khum kit ding ati o hi tai hi tin phat achi in China in plan na sata anei bangin August 1967 hin China army ho hi Sikkim Nathula muna alut tawve Indian army hon chi thu he phanun China army ho hi anung solo ve aji chu hi che phat laya Sikkim hi gamtu mau ma hi in a hi country wang hi poi Indian army vat kolonu ya hi anau mu a hi Indian army hon China army ho anung sor phanin amo jong akile un a hin ama ho hin lungial thu ta anei uwa India te hi galbor khumding ti a hi 1967 a hi India hi nasata anawai cha hitan aji chu 1962 a China in gal anabol khumwa 1965 a Pakistan in anetek kinu hizawa 1967 a China in ahin su bui kit hi India dinga hi lal ta hi China ho jong nasata in akiwong kinun amo hin India te chunga hi aviela galbol khum kit ding ati wa hi China army ho hi nasata in ahung ke tolun atam the jingove hi phanin Indian government in jong Sikkim muna 17 mountain division le 27 mountain division tin ni koma hin lekha thonin izam tia China army hoi atam wal uwa na zol diwa le na na posu hi na da tha thei ti wa hi tia hi lekha api a hi China army ho jong ang ki gungun atam hle jinguvin hi phanin lekha amu bangun 27 mountain division hon commander major general Harcharan Singh lamkai na nu in no posi a hin da tha tawve he chi na posu hi mun hoi ta hi in lai posa ko na hi mun tin ki mu a hi in he chi mun hi a hin da thawin hi ji hin tu ni chana hi China hon lai mun hi alo dan ai tai alang khana 17 mountain division hon jong hin apos munu ada tha thei dinga hi order amu tho a hi in a hin lai muna lamkai major general Jagat Singh hin no posi ada thanum poi aji chu hilai mun jong hi mun kelem ta hi in hilai mun aku na hi thiljo sikimu thei a hi in hilai mun hi ada thawwa China hon along nge hi le anung lo nan tiu hi amodinga hi thilha sata a hi ti hi a het a hi 17 mountain division ho hin namun ada thla lo phanin China ho hin attack ding agung ve hi chi Indian army hon jong a het phanun Gurkha regiment ho to ki tho in ama hon jong boundary hi againun thia hoi ta aget wa tho thoma again hi hitia boundary aget jingo ni thom zo hin Chinese Liberation Army ho hi mi som se gi wa hungun India hon boundary asip namuna hin boina ahung simovin aso sangwe hitia kun hin Indian Army patrolling a chiho jong hi China Army hon a hin suboi jingun sungin jong akisep tu jingovin hitia hi boi jingwa hi hi phanin Indian Army hon jong boundary hi phata akisip ganglo le boi ding a hi tin asim jing ove September date 11 hin China Army ho jong Indian Army hon boundary asip namuna ahung kinun boina ahung simovin hilaimun ahin brigadier Rising jong hi ahungin China Army ho to hin kyau chamding ti a hi ahin China Army hoi a kho hle jingun amo hin hunamin thil a bolun a chai chenan thar jong a tha tawve hitia thala hin hlau hi Indian Army ho jong kiging man lo hi in akisu kha so ve China Army ho jong kiging sa a hi jiun ama hon jong apo sa kunun machine gun a hin hlaun Indian Army ho hi nasata in akap chop jinge Indian Army ho jong akha su kha le jingun hechi machine gun hi bunni aku hunga hi in hechi te ni su sit na dinga hi bom cannon aman ngai o hi a hin cannon man na dinga hi permission la ngai hi in Delhi lange gya jong hi permission la ngai u phat hi shot dinga hi hiji hin Major Harbhajan Singh le Captain Privy Singh hin machine gun na posi adal hlonin machine gun mangpa le asunga moi thading ati hlona hi a hin hitia achi hlan na hin amani jong hi China Army hon ein kap khawin hichpe na hin amani pumin mi som gu wal thiu a hitai hitia Indian Army ho athi phanin Sagat Singh jong hi alung hang hle jing army chat khom pi ho athi hi apu zo tapu in ama in jong New Delhi langpia order la a thu hung le thun ka nga ding ti hi pha so dul wala hi in hichika hi athi chai diu a he in
hiji hin ama in buina ipi zong le keman mopuna nge ti in agelin major sagat singin ama ta in order api in canon za thading in atim ho asai pi tai hiti hin ama hon jong canon hi ahin mangun machine gun umna post yen hi alut uwa hi le athip cha jing tai hitia canon ahin man phanun China army ho jong huiwa ki beng thla abang jingun hi phanin Indian army hon jong China army ho hi ano khum tawve hitia ki kaptu namun hi Sikkim gam chola le na thula mun ahi in Indian army ho hin China army ho hi na sata ano ova aka noi tai China army ho jong apan thelo phanin amo ho jong aza movin Indian army hon jong army chan khom pi the ho phula to gomin na sata in adalovin thalin ahlunun China gam sunglang kilometer thumjenin China army ho hi agano manguve hicha aki seidan hin Indian army hi mi somgit ligit athi in China army ho hi mi zathumla somnga le mi zali ke ka thi in ake sei na hi China ho hin India hi anoi si le jing wa hi in a hin India ho na sata hong ki le tho a hi le adau zo ti pove hicha prime minister Nathu Indira Gandhi jong hi pachat umta hi in chule 17 mountain division a commander major general sagat singh jong hi pachat umta hi hitia China le India in gamgi ji a garneu neu an nei kha ji a hi tu ni chana India le China jong hi ke tu thei hlon lo a hi 1962 a gal anom hi gal pi banga anom ma hi in India in gal anazo phu in amin sel he jingove a hin 1967 a hin India hin gar na satain anazo in a hin hi chi gal pi banga anom lo ji in se khambe sia azong min anei lo a hi a hin India denga hi ke thang at pi ta kha a hi ole video akichai tai